Aye, namkena kambe ka master Xitsonga analyst. Chanele ka gazeta vuya of course namdita khelo like Gagash na timhaka ta kereke of course va tlhevekela video clip. So hi ti 19th of February no hlamala kha kuna image ya Gagash nga ku circulating all over Facebook mo kha komisa Gagash tlhele kerekini I tshikisa byala na yena Gagash of course viyaza a posta na yena fika tsala ku double story yi lava kereke swa mabyala ni tshikile so fika hi pfula life hi kuma kuna image yo karhi ya munhu la loku nga Gagash mina yena Gagash kona nhloko ya le ya Gagash ma kuma yena mhaka leyi so before you comment on this a hi vekele video clip ya Gagash a ri karhi a respond to this kasi awungeni ZCC abantu vaxikwembu swize swi lava munhu wa ku va mitlhari a swi n'wi mpatlhari hari swilo leswi lo editiwa mani a ni ngheni ZCC a ni tshama ni nghena kereke swi lo editiwa swilo leswi mfanelo va ri thajiri mahlatsi ya nga ndla ku swilo leswi so a ni ngheni kereke mani tshama ni nghena kereke na kereke ya ZCC a ni tshama ni nghena ni ngheni kereke swa ku swi blind dime loko edita mos swi strong I mafole ya yini Gagash mu khohlorisaka swilo leswiwani mani why mi nga tshiki kunene byala ni nge tshiki byi ni onhele ngopfu vuton'wini a ni ta va sweswiwani ri na double story ya swimming pool ehenhla ni nge tshiki byala byi ni onhele ngopfu so there is no way ni nga tshika ku byala ni ya kerekeni unless lo tshuka ni vabye swa ku ni switoko leswi swo laha kereke mara ni nga ri ku vabyeni hayi wa twala Gash man. So what do I think, Master T? Gagash, I think this image was edited because look, in overall quality yi poor ngopfu for funding ateka la. So zamagula Master T because funda iteka la masoko yina option ya blurred vision. Yo blera swilo le ndaku masoko swi blur again. Dokuri iphone impela leyi kota wa blera na swilo le ndaku la image leyi a yi fike va yi ri clear than this. I feel nga zwi no teka go mo bisele ni swo tikomba ku teka phone yo mphunta a ku ri phone yo tlhariha nyana so yo reason ya mina yo nitwa ku show editiwa swilo leswi mara Gagash hi va n'wi humese ni yena as you can see kwala mara image quality ya image leyi for camera leyi a yi teka la a swi balance hi nga zangi hi languta ngopfu swa ti-white bars la tlhelo ni na swo vhela swi vheta swi hi nyika na red flag yo show editiwa mara in overall loko hi languta quality ya image ya mina I believe ku show editiwa considering the quality ya yona la kuma quality ya yona la a swi loko balancini considering le ndaku tlhela ku va yi va yi bleriwini ndaku mara yi va yi tsandzekini ku va yi humesa munhu wa clear phone ya so mara xi blind a xi sa lexi nga edita loko xo improve ani xi ndla ti-images mi tlhela mi kuma ku swi tlhela swi fambisana quality ya lembe rero a xi nga xi ri blind xi nga va xi improve ngopfu swi ta hamba vanhu va bayiziseka so kona hayi ga swo editiwa swilo leswi swi bleriwini hi vomu na matihlo ya Gagash ya vonaka come on guys it's a red flag hi leswo a wu ni vonanga lube gribanto